nakabukid hanggang wakas. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier! ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bago na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, pamumugan ng bloom. Charm Fatcon, lamig na bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bago mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, pamumugan ng bloom. Charm Fatcon, lamig na bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kapadungin masyad. Hello, right bar blue. Isa lang walang yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kapadungin masyad. Hello, right bar blue. Isa lang walang yan. Mas tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom! use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Bareta Asin Platika ni Baracina. Makonsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika ni Phillip Baracina.
Naagat ika sa ayam, irabax mo na yan. Nakalmot ika kaupos, irabax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards, asing safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin.
Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamaga sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado ng ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kupatuloy masyad. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupatuloy masyad. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo! Smart kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika ni Phillip Baracina.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Phillip, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyong major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Iriga City, Siriman. Nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station, together with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Chito and Baby Canyeso and family, Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Isnado family, Poblacion Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Rafael and Judith Simbulan and family. Andrew and Tita Celebrado and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. C. Bongs Food House,
by Chef Bong, located along the highway, Zone 5, Santo Domingo, Iriga City, with branch at Iriga City Plaza. Mr. and Mrs. Pedro Longcasa and family. Moranya Law Office and Accounting Services through attorney Aimee Sepe Moranya. And to our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Iriga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Iriga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Iriga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor, care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur; Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baaw, Camarines Sur; Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Iriga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baaw, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City; Anita Tirao, San Francisco, Iriga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samoyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial possession kinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Ngo and Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Iriga City; Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles, Moralio. Multibrand Distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Audals Trading, San Miguel, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. France Emporium and Texway, San Roque, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine Bronchal Alfilor. MBA Aris Digital Studio, Chima Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned and managed by Miss Menchi Bagapuro. Shakey's, Iriga, San Roque, Iriga City. Sedera Technological Colleges Incorporated, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Sigera, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Shell House, Camarines Sur Eye Center, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, and Plaza Medica, Naga City, for best medical and surgical eye care in Camarines Sur, founded by Dr. Mark Padua Meneses, Anabuenio, physician and board-certified ophthalmologist. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Miss Egay Singh. Papermark, San Francisco, Iriga City. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga Plaza, Drew Valier, sole proprietor. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Ate Reyes Salon for men and women, ground floor, AF Building, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Genevieve Reyes. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Mo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City.
Cornelia Montessori Mariners Village, Mr. Chito Beridico and Attorney Gladys Misola Beridico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bembo and Coli Oliva. Aim Smile Dental Care Center, Zone 7, National Highway, Santo Domingo, Iriga City. Owned by Dr. Alexa Isabel Monge Gonzalez, Dentist. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City. San Nicolas, Iriga City. Ligao City, Legazpi City. Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur. Concepcion Grande, Naga City. Peña Francia Avenue, Naga City. San Felipe, Naga City. And Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Jose M. Altesa and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabua, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer. Licensed Real Estate Broker and Appraiser. CP number 0998-990-5521. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang RPN DCKI ang minapaabot ng pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. An RPN DCKI 1332 kHz Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na minor sponsor kan live coverage ngunya na taon sa kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Honorable Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Donaan Roy Oñate, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Baba Casano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney June Saldo, Municipal Treasurer Office, LGU, Balatan. Lalas Boutique and Minimart and PGS Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. And Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mainstream Water Filling Station, located in front of Balatan Municipal Police Station. Clean and pure to keep you safe and healthy. And Mainstream Variety Store, owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Indopogabos,
Diyos mabalos. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Sa inman na sulukan rinconada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika ni Phillip Baracina. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Ever since I can remember, umuulan talaga ng ganyan napakalakas. Okay? Pero konti lang ang naapektuhan tao dahil konti lang ang mga nakatira doon sa mga binabaha. Ngayon, kondo-kondo na, mga kotse-kotse na. Kaya hanggang bubong yung tubig. So yung wake-up call sa LGU, bro, gano'n namin na... Kasama sila. Kasama sila. Yung mga nasa Quezon City, Hindi sila magalit. pwede